Ngibingelele-ke kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphilayo. Mina ngizocela kuwe-ke laphana ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela manje. So ungakwenza nje wena ukuthi-ke ucindezele lelo bhathini lapho-ke usubscribe, udaba ukulethele lona namhlanje. Lithi-ke sekuvele u-MK laphana-ke eveza-ke okushaqisayo-ke laphana nge-IEC nange-ANC laphana-ke. Ukhulumile-ke kuningi akukhulumile-ke, kodwa angifuni ukuthi mina wezwa ngami-ke ngizokudlalela-ke ividiyo yakhe lo mlisa uzizwele wona-ke ngawakho amadlebe. Ngizocela kuwe laphana ukuthi uma usuzwile-ke le clip-ke ungene ema-comment section-ke ufupha sicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke basicinza nebhathini-ke subscribe nje, akubizi imali, kumahhala, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le clip-ke awuyithokozele. Even noma nivuka kusasa nisitshethe uZuma is no longer a South African citizen, siyovota. Even noma kusasa nivule i-bank account kaZuma, siyovota. Even noma kuthiwa ilogo nithi asiyibhekise phansi, siyovota. Even noma nithi asirejistile kahle ka-IEC, kunamaqembu esiwabekile amanye, siyovota. Inkinga nje kuyo yonke lento eniyenzayo nisaba ukuyovota, kho zonke la majaji eniwafakile ayazi enzeni. Bonke labantu enibakhokhela ka-IEC bayazi benzeni. Wonke lamabhenki enza i-interest engafani, enza o-rand manipulation, bayazi benzeni, and we are coming. Siyovota ngo-29. SAA siyovota ngo-29, siyeza. Transnet siyeza. Uyabona? Asiyatatazeliwa. Nomethe ukuthi ngenzani. Noma ngingadeclare ukuthi uZuma akasayena wase-South Africa, siyovota ngo-29. Alukho lonye. And we are gun blazing. Siyeza. There's no other way around. Siyeza. 29 May. We are coming for you.